paling ula benteng pemengkalengan di langga paling akai urang handi jekeun ke ulama pada bina yang berhekeun digeun kaleng dum ulama kadang nyekan bijeh urang bair beung asai mula bair beung asai mula paling ula benteng bak mekalengan di langga paling akai urang handi jekeun ke ulama ada bina yang berhekeun digeun kaleng dum ulama kadang nyekan bijeh urang bair beung asai mula bair beung asai mula dengar hai bang lempe ingat berlehentan dengan ulama ke ulama nejaupan ba'alaman ke jelaka kehamanya jenhan lemat sabah saat nepretema watetuboh kasengkaran berselamat iman lam dada paling ula benteng bak mekalengan di langga paling akai urang handi jekeun ke ulama pada bina yang berhekeun digeun kaleng dum ulama kadang nyekan bijeh urang bair beung asai mula bair beung asai mula akhir masa tok kiamat le ummah puja ulama lam hadisna berperingat le alaman Tuhan bibala yang nufutna berperingat gadah berkalma usaha kami tanya kata tempat keberanian Allah tekana paling ula benteng bak mekalengan di langga paling akai urang handi jekeun ke ulama ada bina yang berhekeun digeun kaleng dum ulama kadang nyekan bijeh urang bair beung